Given integration from 3 to p fx dx equals to 7 and integration from 3 to p fx plus 4x dx equals to 39. If p greater than 0, find the value of p. Okay, this is under properties of definite integral. Okay, sekarang kita nak cari nilai p dengan keadaan p greater than 0. Okay. Okay, first let's say kita start dengan yang panjang ni dulu. Okay, from integration from 3 to p fx plus 4x dx equals to 39. Okay, yang ni in between dia plus. So using properties of definite integral, kalau in between dia plus, okay, kita boleh split, kita boleh pecah-pecahkan dia jadi macam ni. Okay. So, yang ni menggunakan teorem yang kedua ni. So, we can write integration from 3 to p fx dx plus integration from 3 to p 4x dx equals to 39. Okay, yang ni kita menggunakan teorem yang kedua tadi. Okay. Alright, and then kita boleh tulis macam ni. Okay, mana datang 7 ni? Okay, yang ni integration from 3 to p fx dx, kita boleh refer yang ni. Okay, given integration from 3 to p fx dx equals to 7. So, yang ni kita masukkan kat sini, that's why kita dapat 7. Okay. Okay, and then constant yang ni, 4 ni, kita boleh move out. Okay. Menggunakan teorem yang pertama. Okay, kalau darab dengan any constant, we can move out constant from integration sign. Okay, kita pindah keluar dari integration sign, so dapat yang ni. Okay, so ni ke sini kita menggunakan teorem number 1. Okay, okay, and then we still have 7 here and then plus 4. Okay. Integration from 3 to p x dx. Yang ni kita tak perlu ikut seperti yang dalam ni sebab tak diberi, tapi kita boleh integrate sendiri. Okay, when we integrate x using definite integral, so we have x squared over 2. Okay, when we integrate using definite integral, there is no plus c, but we must put square bracket with lower limit and upper limit. Okay. Okay, and then yang 4 dengan 2 ni you tak boleh 4 dengan 2 ni you boleh nak potong dulu pun boleh. Okay, so yang ni you boleh potong dulu. Okay, so kita akan dapat 7 plus, and then yang ni 4 divided by 2 dapat 2, and then we have in square bracket x squared from 3 to p equals to 39. Okay. Okay, sampai sini menggunakan properties of definite integral, kita kena gantikan dulu upper limit p into variable x. So we have p squared, and then in between must minus, and then gantikan lower limit 3 into variable x. So we have 3 squared equals to 9. Okay, we still have 7 plus 2, and then yang ni kita gantikan dengan lower and upper limit. Lepas tu kita akan dapat p squared and then in between the minus 9. Okay, equals to 39. Okay, kita sekarang nak cari p. Okay, okay, so we need to expand. Yang ni kita still ada 7, and then yang ni expand 2 times p squared dapat 2p squared. 2 times negative 9 dapat negative 18 equals to 39. Okay, kita nak cari p, so kita kena tulis sampai dapat p belah kiri. Okay, so yang no variable p, we can move to right hand side, so dia akan jadi macam ni. We have 2p squared equals to 39. Yang ni minus 18 move to right hand side jadi plus 18. Yang ni plus ataupun positive 7 move to right hand side jadi minus 7. Okay, dan yang ni you solve je using calculator. So we have 2p squared equals to 50.
Okay, kita nak P. So, yang ni kita boleh tulis P squared equals to 25. Okay, 50 divided by 2 equals to 25. Okay, and then bila kita solve P squared equals to 25, kita boleh move squared ni to right hand side jadi square root. Sepatutnya kita akan dapat plus minus square root of 25, which is plus minus 5. Tapi dalam soalan ni diberi, okay, if P greater than 0, maksudnya kita nak P kita positif. So means that P equals to 5. Okay, kita ambil 5 saja. Okay, tak perlu ambil plus minus 5 sebab kita nak P greater than 0. Okay, so ini adalah nilai P for P greater than 0. So this is the final answer. Okay.